jalan. Pasuwitrane liyonan aleh pekantiane. Do sat-sat angon kesugian maneokas angon ngempu padewekan made dumadak. Made dirgayuso nutugan tuh de kelado anak lingsir-lingsir mau sang. Ikang mitra ya sadian utamo labo yo iko. Tupinahan raos papo layu hang basang de bagus. Pang belah-belah nyentuk kena Kengken raos bapan madene bapo gingsir. Kelawan menek madene tu nak sengbina mon pekenaan memene. Made. Nang tegarang jatole. Sahanane adane maurep dini di marjepada. Tuah kedasaren ban lekat hidup kelawan mati. Tuh ya bukan entek-entekane. Sayan makelo di subane mabunga kaden mati made. Memeja made ari wakasan sing lakar buongan masih mati milu baru made. Lolo suodeng jot nen monto bas baknya nang buka durne made misi tutor nyen mo kejang tole beli ni nen mo koi meni mo sepang leng iging ser mo sepang leng mo kejang ajang leng benyap apa bakal ajang kemone malu mo nyakanen medek mo yang nutur ngi made ngajak imade melali apa ngilang sebat aten yone yang ngajak ia melalui benjahang mo nah beli depang subot yang lakan medab-daban ke pondok ke walede makelo-kelo nyanan ngajak imade melali nah kemone sajan meluh mo sing ada bahas kang wang sangau kan galung ni nyen bubuh nah beli dona benok ketung lain nai lain tau sam ye poningal nai god lain men tau god lain gene de ilangan ye poningalane jani bapo aja dajan rumah kaden yo bapo kaler yo kerang mau buru di pradene tenyen yo lah panah lebih besik lanjak ke mau melali itu suakang panah itu sakit banget nyile mau jalaran panah itu lantas menong alih nah saja pesan deh itu made muruk medar sanong ros nah tuh benah pesan buka perhitungan pamane dari ne yang pet mangi deh panah ne angon sarano jalaran lakar ngale timpal ngale kanti wah yang keto luang pesan tuh jalan-jalan yang jalan Dadi pelan subuh semangat. Idewe tadi marah bangun. Rita kali dek subuh nunggu. Ide sang yang baskara subuh meji. Nimo ayu. Tadi konen medang. Miripnya nimo ayu konen metang. Melah nih lakar tang ini ide di pokolan. Wawu metangi, mereka nak mau ayu. Wawu metangi Indonesia das lemah, coba bangun. Dadah melet pisan manah titiang, man ugoh ngiring mau ayu, melelancaran mereka ke Udiana. Mereka nak mesirang mau ayu, sarang titiang. Oh jadi ayu kan ngajak mau kaya gitu. Inggih pasti. Bojo hujan-hujan senyandang sing kaya biar no. Dadah kentang. Ayu dengan kaya maluna. Besok bang aliang yu bunga mangkin jual kaya dong terus bawa bunga kan mau payas ina yang jelingang
juragan Mbok Ayu. Mbok Ayu mesemeton sarang titiang wantah sarang kale. Nentan meduwi panjeroan. Ibu sampun ningal newata. Mensireng meniring titiang yenten Mbok Ayu. Dados kadi adreh manah titiang newek keudiana. Meriki Mbok Ayu. Ayu ngeraosang sing lameme. Do yaji. Ada nu. Mensing ada yaji ngerupake. Ngemangin lago ngicen lago nasi merdo. Si subuh dewek mati. Wantah jama daging. Yen nu biang. Sing yo monto pada nyayangin masih pada yaji. Sing kenahang nak deweke. Sangat sayang nih yaji dengan biang. Sing ketoi dewek sing kalian mati. Yukti. Ring manah titiang salar sampun. Medep ring daging wecanan Mbok Ayu. Di amunike pas wecan anak kelingsir. Ring Mbok sarang titiang. Napi je saluring sane tunas. Serta teko pisau. Iniki puniki sampun ngawinang. Ada hatinggar gitu manah titiang Mbok Ayu. Tuh supaya dewek supaya pada kelih jadi ingat dah mana deweke. Nah kemudian kaya malu. Wong aliang yu bungo dangene malu di kamar. Ining sampun pemutus kenten arsan Mbok. Titiang longser mepamit. Kemon sampunang suwi rosekan Mbok Ayu. Nah, sakewalo yatno masih sekenoban. Di sendak manyu sadar agon ado nak teko pangdo banding ngulgul. Ngalang nak keluwen mboknya nang. Inggih titiang longser mepamit Mbok Ayu. Aduh, Aris. Aris, nih. Aris. Aris. Margi. Aduh. Gerakan bertani. Oh, Bandung nih. Beli murah. Oh. Baru kadiki mau beli uyah kenana. Oh, ya apa meliuyah? Anjing. Hari kau yang ngemot. Kan dados ngelak-kelak, nyanan yang ngelak-kelak, nyanan terus nyang kelak. Ulinan. Dados nemenin beli ngeroh meriki. Rohen titiang. Napi winten. Menawita. Wow beli eling mesemeton nih. Terus imot. Aduh. Yuyu. Inggih titiang murah. Yuyu. Aduh, kemana ya? Napi yuyu terus. Yu. Inggih titiang. Yu. Apa yang karaos? Apa orang jani? Cilen lem. Ngano, nak mulo keto nak karuni ngebo madan kelat-kelat dubi ama suwi kaput. Apa artinya itu? Kelat-kelat mabudi ama munyi takut. Oh gitu.
Yuyu. Beli ngurah. Dados majangalan beli mebaosan. Inayang becikang raos. Napi dados kayon beli dados sang raos na beli. Oren cana oren. Nge mriki no. Yang baca. Aturino nyan. Ayu, Ayo. beli teko mai. Beli teko mai. Cudatne beli nak mesuah dunun syarat. Cudannya beli mesuah dunun syarat. Man ken-ken. Menken-ken. Balang minyak ulung di meten. Balang minyak ulung di meten. Kata ngongkek dor cang loke. Kata ngongke dor tang loke. Laman nanya jalan nganten. Lama ninya jalan nganten. Kaman songket pesan loke. Kamen songke. Mikas yang becek. You. Kamen songket pesaloke. Udah anjak atugal kita. Pas narosan atur. Saat mirip. Cina ngoren pone. Oh, kentan. Nggih. Adi Ayu, Dia ayu. sekali wayang lagi sekali wayang. Sudah wayang nih. Nggih. Yayi, Uyai. enak mau suami lawan kakanda. Enak suami lawan kakante. Ien ya enak. Ketuang sising lah gerak. Oh gitu. Yai. Oh. Jumunin mana jumunin? Yayi. Yai. Enak mau suami lawan kakanda. Enak suami lawan kakante. Ien ya enak. Iya nih ya enak. Misi hehehe. Ujian misi ngeregeh karo jarang. Misi keto. Nggih, nika kenyem matane. Yan kita enak. Cara misi hot deh gitu. Ngurah. Dados kentan beli mebaosan. Rian dukan ditiang sampun wenten ring ajeng beli. Inayang becek-becek mebaos beli ngurah. Yuyu pangengal yu. Inge. Main belinya sejelen. Main belinya tuang ale ayu. Inge wenten napi. Yuyu Inge titiang. beli sing lah. Ibu tambangan jani. Dados beli nangis beli ngurah. Dia ingat beli keniban beli kita ngeleng kan aja. Sampunang nangis beli ngurah. Ayu kelajak beli di juran telur yu. Ayu kelangon beli somah. Nyinong kon beli neneng kesugihan beli di juran telur. Aduh. Ganti kenyal nyen penyeruane. Nyemuin telakom kejang. Telakan beli ni jegadang. Lum telakan beli ni seng menjemung. Jani diolah siu aja beli nyemuin telakonnya yu. Beli ngurah. Ini ngwantah kangkat atur piuning titiang. Inayang alon-alon demun beli ngurah mapi kayu. Iukti pengaksen beli. Aksinin beli titiang sampun duo. Kewanten ring sajroning manah titiang. Dados nih. Durung wenten manah pacang ngeruruh anak lanang. Ngelarang daging gerhasto. Kantut melen manah titiang pacang melajahang dewe. Ining wantah dados tunas titiang. Ruruh anak istri tiosan ring titiang beli ngurah. Pamit titiang pamit. Oh, singnya ya dino ci. Dan kayon. Ye, ados kan. Petro, nah melang minoh. Nok ada nak semeton sapu napi pacang napi wastano pekarde nak alingsir mang no masikian semeton. Gelah nak mulai inget mas semeton ring dane. Nangin di sajro ni angget sarean gelah. Gelah sing ngelah rasa demen ring dane kengken man. Gelah lakar metemu rasa. Beli ngurah. Menawi cecicang enten-wenten jodoh karma sarang beli.
titiang nenten presiden matemu makarma sarang beli. Masa maton titiang kari. Blok! Ajak mengkuran nang singnya. Nak luang mengkuran nak luang. Yang muni bagus beli ni. Dijak kang alai rejuna cara beli. Cutat penyebab beli orang. Nyak yo pesing. Beli ngurah. Tiada nasa pun api untuk beli merberang kebagusan beli. Kesugian beli. Tiada ngantos semua tegah gunung melingah pasih kesugian beli. Amedang cicang nenten-wenten rasa ulat ring beli. Sing! Pamit. Sing! Beli jaya surah. Tadi kita penguladikan belinya beli. Bro, Ape? Tudeng-tudeng ngecang nak ci. Wah, wawu tudeng kayo nang Gusti kan ni kau. Ken-ken. Anak tudeng ni kau nak becek ni kau. Tapo. Nah, Yang kata ni nak kau, Bon. becek ni kau. Ngajar nak belok giling. dia sekading ngerah nabi. Ken jalan ngajar nak ni napi. Ada ulian tuding ni kau nganang. Pangen margina kan? Luang tudeng Nge, male tuding ah. Yu. Biolas tudeng beli ben po yu. Singsan beli madue pawirasa. Yang sampun menikah atur tiang. Nenten kenya untuk beli mikayunin. Cudak tiang pamit beli jaya surah. Singnya. Pamit. Anjok jom. Ireng joreng yak. Jadi semeton. Ya. Diaston ngatas kesang kuara abu. Baik. Sino kang wiranga. Nyen mirip kang wirangan. Iwanom reraman beli cutat. Anton masa-masa nyai reng. Belak Ireng. Nah, ini dok. Dok. Ada apa sih ribut-ribut amat ah? Cara Cino kebegalan lagi. Mau ayu. Tolong di tiang mau ayu. Nak ngengken ni belum murah ini. Apa tu kita? Lengah nenek nang. Nyela. Nak aja ada dua ni kita masih. Ye ayu ni. Sing bisa ngono dikos. Beli kudia main. Beli ngaleh aden yune kalangon beli soma. So beli memisan, dua beli kalma soma ngajak ayu, so beli memisan, dua beli mipat. Nah, dong becek kamun. Ampun kita tu dia paksa dia. Padahal kau menyamuk. Ya ternyata kengken sing paksa. Sengnya dona juang na. Ye ni sing nyak paksa, ya ni nyak udiang paksa bien. Tu badan beli lengah. Nyela nga. Pamar beli. Nah, ya bukan ni bana luung jeli tu. Luang kan beli bikas yang kan bikas beli berak. Dan saja bikas beli luang. Yang ide ada dia ana, dia paksa beli. Sekala beli semua menyamuk. Yo. Senang cia. Benang ci. Lawan. Oh, ni ana. Ngurah lengah pamor. Man, Itunya lengah buah. jangan kita benah Yo. berdua Tapi Biolas beli ngedekan yu. Lemas sengtap ya yu. Ya nyak ya yu. Ben pidan. Subuh beli ngelap anak aja ya yu. Yu juang beli bien. Yu madung aja nyaman yu. Nah, dong becek kamun. yang dia kata budo dia aja beli. Nya aja dia mah madu. Ambek ada seng Ada budo. kurang kena nambang set Ya seng tu. budo ada. Yang tu aja gitu. Unang lingwamu ayu. Nah, ayo. Titiang. Kita rosnya beli ngurah. Engken ayo jani. Man ayo ngelakan nama jalan ayo. Mau seng nomang. Mau nguningan kan diaji yang semua pada kenang ayo ne. Mangkin je dumun. Wow, titiang nak sampun boleh matur. Man, Nenten lingwa ngatur titiangi pun api menantur titiang mau ayu. Riandukan. Nenten wenten rasa demen titiang sarang beli ngurah. saja. Tinggi. Jani sing demen ben mani demen lantas. Ngelantur titiang nenten demen. Terus-terusan. Nenten.
Hayang suat budak liam. Nggih. Yang Nah. nak pamit dan nyedayang. Ingil bari tu malu nyap mok orang. Beli ngurah. Halo, Sampun. sampun kengken. Sampun tanya. Singnya, Sing. aduh, belah pulu. Niti Ayu. Ayu sajan singnya kan beli. Pamit yang beli murah. Belok. Jani jadi Ayu orang singnya. Ayu mengkengken kan beli. Tamangan Ayu aja beli elah ben beli. Ayu singnya konena. Sakwala ada nak linsir, ajen beli, ajen Ayu. Rikala ditu Ayu wanen kong orang singnya. Kelideh beli. Nah, itu baru Dagingnya cocok. sampun kayak beli. Nah, Lingsir pangmuput. oh, pasti ngulah. Nah. Mailar, Ireng. ngatur kan di haji lah. Ireng. Nah, bawa masuk. Depen pangora kenanang ne. Asapun napi angkat yang mangkat. Penapiang diang cicah men sakang mula ayu sing lah kena saja tekan ning ngurah. Tak ada semasa abot angkat yang. Abot matur kan haji. Mbok marangin. Sake walau benang kan matur kan haji kemudian tu sebatang ayu. Ini nak kengken ayu uyut dari Nah, bapo ini sedang nang dua haji dah apa? nak kengken. Ampura dah hati yang aji. Mang na sampun yan aji. Salid arsa. Ring pa ini kantin tiang. Mausa yang titiang mereset makto dewe. Walau ni nenten kenal dok titiang. Ngelantarang napi luwet indik titiang aji. Menang tuturang nak kengken nunduk ayu ni maro awanan ada talat datur ayu gitu ken bapo. Asa puniki pa ini kantin tiang iwaw. Ibli ngurah jaya surah. Iwaw boleh roh meriki. Dados titiang kekelemasan riki ring udiana. Lemasin na titiang. Mentena perah ayu menjani sing nak kena ayu ni. Iya teruna ayu bajang nak mula keto patut timpal ne. Menayu ken-ken lamun ada kena ayu ngale soma. Bapo elah. Nyanang subah ayu yang subah ada kena demen. Men sujatin ne hidup ayu ni ken-ken teken beli ne yang ngurah. Maka yuk tini. Titiang nenten uenten rasa sanang sarang ibli ngurah. Daman titiang wantah masa meton sarang ibli ngurah. Men sejabon to kengken pegeden ya apo sangkaning rahayu men kengken nunduk ne awanan sing sida misi amon kenah iya ne Ari sampun titiang kelemasen. Rika titiang sampun boleh matur. Titiang ngerasang nenten nyedayang pacang iring. Sanang ibli ngurah. Dados titiang irika keplegena. Tamis-tamis titiang kejama. Yenten gelisan roh puniki mo ayu. Napi puaran titiang aji. Jadi haji niki ayu nak sampun bakat jok kan beli ngurah. Ampun tiang teko raris lebang kentan. Mungkin di megedi ne beli ngurah. Bangeras raris ros ne. Nanang ne kocap pacang meriki ngide yadi ayu. Ingin patut mindekan. nah lamun kedo apang de bapo pele angsal saja nyen cara raos mo ayune tekor raman yo mai panak demon nyen bakat keledang bapo panak sing demon bakat kidikang men nyanan teko nyen sajan ayu bisang ragan ayu matur bapo nak menjuhuri je pelengan pejalan ayu mau bajang-bajangan. Ingin Ba, niki rame sa di pancingan apa niki asu ngomong. Nang sekenang lokin nyen to teko mai. Dia. Sargi majan pesane Riki aja. Ciru ya pun iki ropo ayu. Saya Ba, Haji, Nah nih adian, niki anom sedang ada jumah nih. Beli ada buat lakar wirasang beli. Udah bekalukan sira niki cicing ulah dagang ceneng. kabah hareng sobangan niki nggak ya? Ye, Nere raman ayune, wan ayune, ajin yo beli ngurah. Oh, kemudian ramo gelah tertawa. nya nawang rotan mai bapodo. Adi, mula ada buat lakar raosang beli kapineng adi.
Ne unduk piana beline cuma belo di ngurah. Ada nyata lakar ngideh piana anu mene yayu keto masih kena beline mula syarat pangsida jama temu piana adine kelawan piana beline ngurah pangsida majangkepan makurnan kita kena beline. Nah yang keto perade kena beline men kengken Yen tiang nak ado sing kena ngelikaden pejalan ciri-ciri ke truno bajang nah sedang melau beli teko mahi nah janin nih panak beli dini panak tiang yo iratno dewi subuh sadu arab nunas bebaos beli nah ayu matur bete ayu ken wah nah ayu ne kengken je pai depan ayu nih sudat bapo nak meleleh san pelengan nene Inggih titiang saya. nah jeneng nang tuturang kapin yang wo pangsida ban wanuturanya nan keni beli ngurah bagus cuma belot. Matur sesep titiang wo. Ring kebecikan arsan wo ring titiang. Song son titiang ring siwo duaran titiang. Sake mawon. Asa pun api menantuk titiang. Riantukan ring sajroning manah titiang. Nenten wenten rasa demen sarang ibli ngurah. Ne ceneng sing ada nyat demen ken ibli ngurah jumah gitu. Nenten wo. Tias don titiang nenten metemu merabi. Mesemeton titiang kari. Pineh becik. Ruruhang anak istri tiosan ring titiang wo. Ah denak ketuang. Yen ibli ngurah jumah belen ceninge. Apa yang penjang ngalih kurna naukot di lenan tongose. Mire badasa ya man. Kuala kena ajine yang pang nyak metemu pada nyamo. Nang lantang mau popina. Idewa kadang mesemeton misan ngajak beli bagus jumah. Yang tadi ban pengide haji pang nyak ya ceneng kengken. Asa pun api menantu titiang ngelarang daging gerhas do. Ring sajroning manah titiang sarang ibli murah nenten wenten anut. Mang desang penyen benjang pungkur titiang parisoso. Tias tu nasa pun api untuk uang ngerem-rem titiang. Titiang pamit, uang pamit. Beh, nom, beli mirip sing bisa nyatu pang lantang, ngerumrom iseneng dini, nang anom janu turen iseneng dini pang nyak jatep ngajak ngurah jumah. Lih, yen tiang bisa se nyatu gen pen piana. Apa ne nyalanin berat ingan mesomah, lega sebot nak iyo panak beli dini panak tiang. Yen iyo subuh sing ada kena. Nah, benar jeneng cara atur keponakan beli panak tiang melahan lenan kena. Pangdo cara sesengak jani paksa benjejah yo kenderamu miripnya. Abulan 2 bulan sama kelone belas tas ya mesomah nelak ne jengah masih beli jak tiang pada tua. Inggih wa sampun ya kenten bawasna jen tiang atau raden tiang mangken sampun nawur suwe riki wini becek wa manto. Beh, nah. Yen maramun to raos jenenge raos adine kapin yang beli. Keresep suboban beli. Dadi mula jeneng subuh adong pepinah caine kelawan piana. Ago. Nang de cai gatang adong kena reraman yo kelawan piana. Pelengan jani kena yanom kelawan iratno dewi piana rupakan yo ne. Jeneng bino sing cara pejalan caine. Adong bikas caine kelawan bikas piana caine awanan tanpa samandana mekita nyangkutin piana timbal. Jeneng cai dugan teruna keto bikas caine awanan turasina ken bikas panak cine. Nom, Apa? bango kena cai. Kekena bancai piana jadi bas keliwat jegek. Sing ya adong lah kan jangkepan kelawan murah jumlah. Tuh mula saja ngawenang bedak ngetel. Kena piana caine awanan konden-konden mekita nung kaya kang piana kai dini. Nom, Apa? konden ngep
konen ngon yagong Yen ngenoteng sing cingon jeneng piana apa pantok cita kau mai. Nah, yen senya piana cai nu ulian kenah cai na mirip. Ingetang Mula kai neng awenen. Yen nyak pianak kai jangkutin ken pianak ibu ni. Mati kali ken nanang ya yanom. Kebut-kebut bangkene di beten tanah sing suka ngenot di sekala pianak ne metemu masoma ken jah ye. mando bahagia. Dumadak. Yen sing sido bani yagong sangkaneng nusdos plangkirane yagong jumah. Wananen benami apitong dina jani yen sing budoh paling sako mes-mes kaman ke dere-dere tengah jalan kangen kau kaje kelot ingetanya raos ya yagong antosana Jagong. Mula ngipi bener. Ngantos kesaktian cing leha. Uleng di penangkilan antiang tumpang cie sing tain lekat. Nah jani ketanggu sana. Bet makejang sesepolan bekal cie. Nyadia bener ngantosang. mepete cai cicing antosang biah Melipat nang bapak teko Vienna. Pianduk yang makin aji. Aji, wagong nak bisa ngeliat ni Kaji. Yo. Ados-nudos pelangkeran Bapak nak belo ganggon ayu ramo. Nawang sing balian sakti, sing nawang pengeleakan. Tunak yo ngelah kesugiane kena yo Sangi. Iya. Nang tegarang angon deh pangkawang mangan yo ne. Yang sing bakat buktiang sing percaya Bener. kenangan tuh. Nah, panarin ya. Wah, paman. Yen tiang panah deh. Sing mau tadu ya tiang yang kena. Sing apan kulit ci tebal cara kulit dongkang. Dona ketuang. Ya ada paitongan madene bakal ngalih kulit tebal, kulit ngales. Semalale. Oh, sajan. Angon nusa tegar. Doseng sorong usaha asik itu. Ngompong-ngompong nyuh. Nah, meme paham nih. Lautan deh. Nah, Sedang bungkat yo. Nah, tuh deh. itu apa tuh? Nah, ketegarnya cepotnya kengken yuk. Madak pangkan ratu. Tai lo cisat. Peh, ci betul ni semang maju batan nyuh tu. Ojol nih des bekeno. Dakan tutup menggimah. Nakap kadan semah lah dakap. Apa? Nyeret liman yo. Gangsar maju tu ni semang tain yo batan kau. Jasa ngado ketau. Nah, mangke tuh kudiang man mame. Nyale nang lan. Kedes sana leh nih. Lautan. Nah, Di carang begini deh ada kunan. Kunan deh. Wih, sedang idah yang amah deh. Kunan. siap. Banyak melana. Bet kena depan leh bangannya. Nah. War. Kawangci Tapi Jani penumayan ngalih yadi
Yang diketlon kono sing nyak ya aji kedo. Nggih, tutet paksa nyen kang ngwirangin. Nah, niku patut. Kedo. Bro, lancing iring meneh. Jalan, iring. Bro, ya, saingan tiang dini. Benong ngalih ke pesarian. Oh, nggih, terus. Nggih, cek laris ora. Dadi sing adom kejanga. Iadi ni kelehan sing ada. Iwo anom sing ada. Kayang keyadi Ratna Dewi sing ada. Sami Dewendan Sing ada. Baik. Duh. Yen-yen Cina sampun mekaon. Dah. Saja cara pernikahan Yaji. Man merbat ngajak Iwono. Ari kalau ditu sinah ianya Iwono. Makadi uli dini. Lanjak maluin lan. Nggih manglo sampun beli sendok Nah, sing laris. alek ke penepi. Nah, kemun. Iring. Banyak kamu kejang aja. Mo ayo. Ne mangken ring dije pacang merarian. Dados sang penasu dije. Mana ya Aji dijo? Ndiko napi. Aji, gelas dijo niki sampun. Yang sampun kenyal berjalan. Aji. Ayu lan turang pejalane kalin bapo dini. Jen ngawanang gitu. Dingah bapo pengetut misan ayu ne ye ngurah. Subo rame munyin ye suak-suak. Kenah bapo kene. Pang bapo meraga tang unduk ke ngajak iya. Yen nu ceneng bareng nutuk jak mekedadua. Di sengkala mati bapo pangdo ceneng dadi barang keraja dan jejarahan. Lautang ayo. Surya mau kejang, Surya banyak. Pecikan nang sarang di tiang Aji. Alek tangan deh. Lo dengah ayo. Sing ado len ingurah ne sinah teko lakar ngetut pejalan bapo Aji, pejalan ceneng. ya tu ipon rau. Di tiang tanpa satan ngiring Aji kawan becek. Bang Yang, padam jadi tiang yang sampun Aji. Ngiring di tiang Bang Yang, kemudian di tiang. Bang Yang Pelengan asapun iki sarang yadi. Resnan ayu ne jak mekedaduo mereramoken bapo. Dijo benjang bapo di dewek bapo ni. Kualo nang kernehang. Pangde cara sesengake ayu ngamulang sok we. Mati bapo ayu mati bareng. Nyen mirip ngwales sang sakit aten bapo ni. Sejabut teken ayu. Gelantingang bapo maten bapo di wekas. Nang depengkung ayu. Yen ayu dini kewok bapo ngeneng. Nggih, yang sapunika bawa Aji. Yang bisa dia ngiring. Moy ngalang mo. Ayo. Terus arjanan Aji. Yen kita kasih Aji mi kalian malu Harian mo ayo. Ye, ne cicing yano. Nome. Panak cija. Kengken do. Panak cidijo kita petakon cie. Man kesugian cidijo. Ben dijajing udah repot. Man dah dicirepot kan panak beno. Cai gen ngelah pemenak Panak cia. Oh. Kalanggon cang soma ye. Oh, cingale panak beno karangon soma. Ha. Patut. Cai teruna muani pianak benene bajang lo. Teruna muani lo bajang timpale. Ci deman no? Demen. Oh, men panak benene deman kan ci? Sing. Bika sapu aban ci lebihan kene megang membatis pat-pat disasih kesangone. Kitu angkuh ci, mekito ngale somah, nehen malu. Seling nyen tulang yano mekento sing pulut beneng ngale pengupo jiwa ngale hama. Sing karadap panake bang cai bane cai suke. Sing. Cicing cie. Artinya cai sing setuju tekan memantu tekan benar. Mula pangdo kepapak kepangoh yanom.
Terkadang kesentanan yo mani wekas ken terahan caine. Nom cicing kia. Ian keto pauno kene maro waki kerasa. Cara ngale panak tabuan lah lakar waki. Ngale pianak nen senginan matiang sing mire bakat pianak tamang. Bang Cinawang, tuh subuh madan jelema ne mebikas hau dangres. Ne ngelahang barang gedegen cai barang nake meledang. Tulen cai satu menjujuk pejalan dia. Dalian menungso. Betul Cina. Awak. Mempedah jemel mempedah. Cicing pulon dia. Jaya Suro. Dini dilemah sing nu ado galah beno nyambung ili kita pejalan beno kelawan cai. Perade pemegat ini nyuang cai ken beno jani. Binako larapan beno ne peragat mati. Ien man tongos atman beno ne riwekas. Peragat putung amone unduk beno ne ken cai. Nanging yen sing man beno tongos di kedituane mebalik atman yo yanom kelemah sing adolen mula cai ne bakal alih bener Lion nang peta cie supa metatu bian lion ngunyi nah bro Ian sing salang keto kelirian anom sing idang mati ben sada makan mati mempetono ti Sampun api. cai jaya suro Ian pet wake mati sing wake mantongos li kedituan lakar alih wake cai mudang urip sinah cai lakar mayaken urip keto ngunyina Nika malih panjang ampun kepuput sedo mangkin ireng rerah ring bijau Gusti Ayu nika. Ye sajo ngudang tu sangan sana. Anggur mungkin. Mo Ayu, Menkengken yu. dados sampun suwe titiang iring mo iriki. Nenten rau Hidayaji. Nah kengken lah pemarke nak lingser to jaramang. Lingsap masa kengken serao dane. Toto sebuah dewe wak loloh aja dadua kengken nang man. Yang jalan-jalan boleh. Menjangkrosan kenda. Oh. Inge durus-durus mo Ayu. Ayu kada deman ken kedes. Hagat manudok kedes lah tu beden. Metatu ah. Nggih, metatu. Aduh, pasti ada nak mepanahan jenang yang nak kengken. Sajahan ke di sini. Berdalam apa apa gitu Ayu. Ini 200. Yey. Siru nak ni. Weh. Kejuang ke siai. Main ke siai. Semua beli ang lakar baso. Diang lah. Ih, semua beli ang lakar baso yang manasan. Diang mak kata. Jar. Wow. Juang ke sini. Juang. Nekian juang. Tuh ni mau glong tu. Ayu, iledang. Nemo glong ni. Ah. Nas, dah jangan. Diang lah. Diang lah king, diang. Jom. Ayu, kita nak kata tu Ayu. Weh, kelbangan jen nasi. Aduh, kedai saya jual. Woi, kita jual tu. Ane cen nyuang. Dua nak lo ajak dah dua tu deh. Supaya tagih bapa sing bangong. Subo. Dekat kau beli bakso supaya orang. Lebih na totona.
Melahang nak ada ngawak-ngawak gitu. Ngomong daro. Kengken. Yo subon lagi dia pakai seret. Dong igel na paman. Oh, tuh. Wah, Nawa dia. inggih. Kita geng nawogang di tiang jero anak istri sarang kali. Bini hajeng di tiang lungsur pengampura menawi teyuwangan ipun maka kali. Matur ring jerone pemekasane mangkin. Di tiang yukti sane manah vaksine punika wau. Sane mangkin ledanga jagi lungsur di tiang jero anak istri. Nah, Ngedang kejut kan. Yo, iki dalam nak ne maro jelemo. Unyena halus, gobane bagus. Lu apa nak kena dua kakak jenangna. Kedalam mah uliang kedes nama, harusnya kita semua metandu. Uliang. pinaging nawagang titiang jero anak lana. Pinirihin titiang nunas ampura ring ragone. Ini wantah yukti ragone sane manah vaksine puniki. Ne mangkin misaju titiang pasang walia. Niki amil na amil. Inggih. Dagi tunasnya yang jelas. Sake mawon winten pinunas titiang malih amadra Man, rian tukang titiang maduwe masa Oh, apane besar? Saja jelema curak ke. Besar itu masa sama dengan musuh tu. Saya saya besar anak Oh, besar. musuh kadang-kadang nak besar. tahu kan? Sira mungwing mesah jerone. punika ingurah Jaya Sura masah titiang Siro, Jaya Sura Kan mesti pelean nih Man. kan. Gusti Ngurah Jaya Sura kada nokan dan Gusti Agung. Gusti Ngurah Jaya Sura saking Gangapura. inggih Aduh, ya Allah, tuh. Dek. Uning di tiang uning sak. Uning. Nentan ya rokok aja nih uningan di tiang. mangkin ragone pacang abutin titiang tulung titiang jero Yen to Gusti Ngurah Jaya Sura musuh anake istri-istrine sih gitu. Benar? Sanang pesan yen badhe boten tulung. Tadi gitu. Apa karena gitu? Bareng dan Gusti Ngurah Jaya Sura, okan dan Gusti Agung itu nak jelek kok jelek pesannya nang pelaksanaan dan nene ngai dayone curak-curak ditudi ka ngopura. Nene nang okane ke Gusti Jaya Sura nene nang sinak subuh curak ku sedayane. Oh gitu. Oh, Sanang belani sanang pesan badhe mbelo. Inggih jurna istri. Ian Prades sapunika titiang nginarang dewek dumadak sidang ri tiang pacang mapitulung ring jerone. Men ring dijam mesah kuwi. Ngiring-ngiring niki nek sampun nampak sampun dangin nek. Sampun nampak ge? Nggih, Aduh, gireng. jero anak lanang niki napi Ye, Dah. Dini, you, Mayu ye, Nih bodi. you, sampun jero anak Yo dogen. Mayu ye. Aden dia sampun tenya mriki malih-alih beli. Sagala metilar saking karang kepadan nang ngeleden wipang dan bakat jangkot den dia den dia Ye. masih nyajak. Ye. Lengah kedo. Sini, si ngajak ke lancang mai, udah ngajak cimai, ulin jangan pura ngajak mai, ulian kengken, ada buang keluarga berencana ci,
Woi, Mas Surya. Saja ya beleng ngeros ngundang misi hubungan keluarga berencana. Nak rawas ngaco menurut gitu. Woi, cai. Macam-macam. Wak gobo bengil. Iwasin udang cai ini. Nyak adong. Dong bani gagah ngajak Gusti Ayu. Bah, ajak kau pencang senyak mesti cai. Kabak rendah sendiri. Belah nih. Ajak ngomong mata nih dengeng. Nih tak cai. Aduh, de. Panas. Dia lagi ranau dong. Aduh, das kena panas jeleng sekali. Oh, celengus. Hei, cicing dia. Nisto caya. Bani cing aja gegelan camai. Artinya cidot kan gegelan camai. Ye, tiang ten je bawa kade punika, kuanten. Di tiang kado sampun sumangup. Pacang mebelo metine ring anak istri puniki. Oh, cai kalau membela kena loan nih. Artinya yang cai membela kena loan teh bani kan benar. Ye, ya diasten sapunika. Di tiang misadia ninehen sane patot. Ngicalang sahananing momo angkara murka punika. Nah yang kedua, lan cai mengajak lu. Bener ngajak lu. Nah, lan pada membesik lan. Nah, pada. Nge, cai lawan. Nge, paling gede cai. Mai, bikin. Meme ratu. Paman, yakno kedewe. Nah, bapak sadia diastu bapak mati. Nah, gitu ya melani patut. Mai, Lan, bijak lah sih. mai, lan, itu mai. Yang durus yang ini, durus ini. Yang durus yang ini banyak sih belah nas ini. Nah, dua nunggu cang jagar. Saja, mai. Nah, mai. Mabat sih waktu bisa ngudiak, mai. Wih, begap si mereka ngoyong. Bijak lah sih. Kelamaan jauh. Bijak lah sih. Itu kengket. Ken ngoyong yang monto bener. Aduh, maka siap jang kadencang cinga sek-sek lantas. Kayak hidup gini. Nah, gitu yo paken maronya. Tuh ken. Nah entene, Siap. mesiat apa mau palu? Aden cidomo nih. Ya tu kengen, keto yo kebiasaan jangan. Si keto yo cisancang sing. Pedang mata ancange. Kengen sini nih. Sud mau paluna. Kengen. Dan sajo jiwanin. Dan sajo cisakti. Ketengan kesaktian je. Main. Bijau. Johang guys. Bijau. Main. Bijau. Aja melinasi. Apo kayaknya polos kok jalan. Cai. Edeng keririan sini. Nah, edeng malu ditu. Nah, mai kalau Pak. Dia jalan mulu, mai Pak kan. Jerona anak. Eh, Sampuna tuna-tuna perhatian. Woi. Ngenahnya loleng. Si sing nawang kaden cin nyeni. Nah,
jadi tu. Ye, badak. Tawang Cito. Apa tuh? Senam. Ye. Mudiang lah ini ngedeng senam. Pemanasan. Nah, Kengken cingoyong. kengken. Jangan semua panas nih. Dong ngoyong jalan Gua mulu. makan meluap. Koyak no. Hah? Napa? Nek, ay. Sakit nanti. Uling pidan sing taen melodang mata pang taen belut mata. Weh. Sakit gede cie. Mana Lijo yang kena cas nyen tanggung jawab. Ye. Weh, laman jejah mati, jejah kalah, mekat. Do ini nggak Cang semekat. Somong genci. Mara liu nak nyuri angcang. Mara liu nak geda kencang. Kadanci banci bagus kadanci. Cang bagus yang kenci jas yang kecoa. Nah, yang benar. Kalau orang yang kawet, wet, jangan nunggu orang cakai kawet nah. Nah, mekejang kena sama. Kawet. Mulai curang lah. Kengken, nah. Nah, jang pernah si jang. Oke, itu bang memonggol. Benar. Nah. Jero anak lanang. Pedangnya jero. Yelah ketek, tek. Abang kecil kok anak muda ni kamu ni citangnya lengane. Inggih. Bang yang dumun pang pesu na najom na. Weh, don den kok na cara ngung pentil pantasido ban ngabuang cepok. Nian malu jak bangga subuh ngesisiang dompet kenyela pengukupan. Lan pang sepalan karuan selam putih mati dop jelmone. Edengang. Ye. Bien cinangtang. Mara nak bajang jegeg. Nyaup cai pangci bangun. Beh. Tak monik. Kena cilan. Kengken. Nah, setonen mati jelmone. Sing lakal mekire kata pak. Lan, buktian. Wayu. Andos, tidak melek. Hah, Andos. Ajarnya mana cicah? Memang kena sabun apian. Saja Mas Yu, nak muani basangnya sedang kedak-kedak itu aja ada dua. Dan tiang nanti sini, ide mana disasar. Jalan kalian. Pergi sana. Tapi mereka aja Mas. Ini Wayu. Wih, das pukul cang nasi. Kengken, kita lakukan tu. Musuh Siap dia. tuan kangen, ketukar dia yang lain. Betul. Jangan ulo-ulo na ci. Mang kengken, Man di jonyot ci ni. beajong ci, pada ci agat. Baca amli nasi. Betul banget, agat ci beli nasi. Agak tu jang maya nasi. Ye. Weh, Wo, nejak selak ngortang meli nasi. man tu ni cini dengar aja. Man musuh aja. Kaden tiang saja ya seken-seken wanen tur dua. Mang kengken deh. Tak tutup. Lain. Jak menyaman kelipas. Lucu. Ini semua kita gede sih. Ye, di mana tuh? Ya, Ini nak maro dini nih lo tuh ngoyong jada dua. Ngapa kedesa? Dari sebuah hilang. sepak nang megeliang kena nak lo itu. Ni rago gelap angon pelalianan. Ah memeh. Dong subuh kena munyi manis. Ah, Aduh,
sing medaya ken bikas atau ayo lebe. Tangan deh, lautang. Ne maro ya. Iya. Oh. Jero na istri tiang ten medaya olas papo jenengan tiang puniki ya. Dengan menika ben tiang sampun mapitulung ring ragone. Merukat mekebek tiang mesiat dong tata tutup di suban tiang mepalu pangelah Allah benar kau ngambil keris yang dan Yo, pangdai ngang cedak nak nenek nang mau pe dalam minta maaf ma yo. Perjani kumat asman. Jero anak lanang. Sampunang dumun salid arsa. Boyo jemanah titiang. Pacang mulai pin raga. Pacang mulai bang. Kedis raga. Maka yuktin. Ajerih manah titiang ngantenang raga ni mayuda. Mang desang punya titiang ngantos ke. Ring keledangan raga. Wantah suksengan manah titiang persida angen titiang wong. Ne mangkin ambil niki vaksin ragana. Jero nak lanang sarang tiga, sampun nang jero na mengah. Buat ledang jero ne, nak driki suwon tiang, niki ke tiang tan melai bang rago ne tan. Niki musuh sampun liwat meriki. Ijaya surat tiang ajre. Mapa nak lingser ajen tiang dereng rau, tiang pacang ngetut pemargendane. Ajen tiang rien, sampun panggen tiang ajen tiang malih tiang mewali meriki. Sampun anak tiang nikah mulai bang kedis ragone. Wantah patut. mangke dumun sapa sira muwing Ki Ajen tiange Gusti Patehanom. Sekeng karang kepatean kanggo pura. Niki ketiang sarang kalih nak waredane. Aduh, Dewa Ratu Gusti Ayu. Nawa gang titiang ping banget pati kaco titiang matur taduk tenuning titiang ratu Gusti lingser lungoh kijo petilar Gusti Men jerone nak uning ring aja. uning titiang ring ngandane. Oh, sira dados sarang tiga niki. inggih mangke dumun sedereng titiang uningang sikian titiang mangde sampunang titiang salah sprop muwing pesengan Gusti Ayu sapa sira Ngayu, ora nak adane. Ayu Ratna Dewi. men punika Tiang Ratna Dewa. inggih titiang sarang sami pinaka parekan kaula druwene saking weringin sungsan Men yen lantas adane yen kita ora sang jero. wastan titiang made ganggo Gusti Ayu Made kanggo temen nek kedadua neto nyen. puniki patut dipun reraman Nah, titiang reramanipun. Nah kene Made. Jane tiang pangkarwan mesenan malu. Tiang nak lakar ngedot malu pemarkan ajen tiange kedijo jadane. Jangan sebut bukan tiang. inggih Yen tiang mai. Made kengken. Tiang lakar ngedut puri malu lampah. Ide asin tiang. ngiring jantanang rien ring dijep pecah kesah ring yaji Jalan-jalan. Jalan lautang ini. Ring-ring dulu sama Margo. ring dijep Gusti Ayu Ini sebuah ajen tiang kuning. Kalian tiang ajaknya ada tiang itu. Aduh. Sakit tadi sebuah ngado di ini. Sen. Ratu sa. Sing aji sebuah ngemasin palatra na nyumput. Gede mau diayakan di ini. Pih ratu gede apa gede apa? Lanyah buko kipuang warak sa. Yan saja dan sing sedo subuh dewek nonton kan aji yang seneng aku. Gede apa yo nese? Ide deh bang, kedurus di tiang